Općina Dobretići se nalazi na prostoru od oko 65 km². U općini se nalazi 18 sela u kojim je do početka rata živjelo skoro 6000 ljudi. Najveći porast stanovništva je zabilježen 1981. Preko 5000 stanovnika je bilo po statističkim podacima. Da bi međutim na popisu iz 1991. taj broj bio smanjen za negdje oko 1000. Iz razloga što su ljudi otišli u velike gradove raditi, pretežito Slovenija, Njemačka, Austrija i tako dalje, Hrvatska. Danas je ovdje, nažalost, situacija jako loša. Taj rat nas je raselio, tako da nam je 4/5 stanovništva nam je se odselilo u inozemstvo, po Hrvatskoj, Sloveniji i Austriji najviše. Dakle, sada tu trenutno boravi stalnih stanovnika po svećenikovom popisu iz blagoslova kuća, boravi negdje nešto manje od 400 stanovnika je boravilo. Dakle, negdje 121 kuća ili obitelj, uglavnom to je staračka populacija. I to se, mislim da se ne može uspoređivati ovo vrijeme sada, nakon rata i prije rata. No, evo, moj dojam je uvijek ostao isti, jedna vrlo draga župa, drevna župa i sa ljudima koji su, osobito sada ovdje koji žive, vrlo hrabri, čvrsti, jer ta hrabrost je jedino ostavila, nažalost, nekak možda drugom prilikom nekakve reći i priču, odnosno da su tu uvjeti vrlo slabi za život što se tiče u ovom smislu današnjem ekonomskom, gospodarskom smislu, jer je vrlo malo mladih obitelji, ali uostalom i nemaju nekakvih uvjeta tu, odnosno tvornica ili bilo kakvih sadržaja ekonomskih za život i rad. Pa dobro, ima sad sela, ja mislim, 7-8 sela da nema ni jednog čovjeka u njima. Bilo je puno svijeta uvijek. Ja sam nekada radio tu i u mjesnom uredu, pa znam, za jedan dan sam znao 30-40 rodnih listova izdat. Sad ne vjerujem da ih toliko izda za godinu. Tu su većinom umirovljenici koji su svoje mirovine zaslužili negdje u stranim gradovima i ovdje su došli da uživaju, da provedu svoj ostatak života ovdje. Međutim, imamo i mlađe populacije, dosta ljudi se bave većinom poljoprivredom, imamo dolje u Jajcu poduzeća koja rade rudnik, šume, tako da dosta ljudi radi i dolje. Bilo uvijek, centar je bio, tu je bila i osnovna škola. Tu je bila škola napravljena prije da neke čak i čaršije i gradovi nisu imali školu kad su Dobretići imali. Bila je tada škola, razumiješ ti tude, i crkva je bila, razumiješ ti, tako je to još možda od Dobretina vremena. Dakle, ovo je neko mjesto koje mi nastojimo graditi i izgraditi da liči na neki urbani centar, mali planinski. Pa u svakom slučaju mi po našem bosanskom običaju ujutru skaut družimo se, pričamo one stare dogodovštine i tako to. To je jedini način da se malo ljudi druže i tako to. Pa ovdje su bile 4 kafane, u Dobretićima 4 kafane, plus razumiješ ti što je imala i ova zemljoradnička zadruga i ona imala svoju robnu kuću i svoju kafanu. A uvijek skoro bile pune. Puno je svijeta bilo, razumiješ ti. Svaka je kafana bila puna. Tu se, razumiješ ti, sjedilo, pilo, veselilo se, razumiješ ti. Skoro svaki dan pjesma je bila, razumiješ ti, čula se i tako. Tebe čudi što se ovdje puno prolazno je, a malo naseljeno. To. Recimo, to je zbog općine, zbog šumarije, zbog škole, zbog pošte, zbog crkve. Jako šta ima jako namis. Ja nisam imala vremena otići. Jedino ovo je jedini objekat koji radi. Koji radi od 7 do 23 on svakim danom. I legalno ima i fiskalnu kasu i fiskalizacija je stigla. Imamo i knjigu žalbe. Od jutra, od 7 ujutru. Recimo u 7 dolaze šumari. Šumarija najranije počinje raditi i on dolazi na kavu. On tu popiju kavu. Sok jedan jednoj. Daj meni kakvu kolu. Isto.
Pa meni je fino, ja volim. Ja volim ovaj posao. Je da je teško. Teško je kad su pijani naveče. Aha, sa pijanima je stvarno teško. Ali sreća, tu je policija blizu, dođu. Ali ja inače volim raditi ujutru do podne, uživam u ovom poslu, ne znam. Pa svak svoj problem, svak svoj problem. Kod kuće šta ima dođe, ispriča, iskuka se, saslušam i tako. Ako šta mogu pomoći, pomogu, ako ne mogu ništa. Živim, evo baš imam 2 djece i supruga mi je tu zapošljena u ambulanti kao sestra radi, medicinska. Ja sam inače sad trenutno nezapošljen, ali živimo. Život imamo. Normalan, mislim da je nešto posebno, ne je, ali kao normalan čovjek. Tu malo se bavimo poljoprivredom i tako, pomalo. Znači, vratio sam se 2004. Radio sam po Hrvatskoj, tamo po Puli, Rijeci, Split, Trogir. Obašao sam tu Hrvatsku cijelu i vratio sam se. Odao sam, težak je život i po toj Hrvatskoj, kako sam ja vidio. Radio sam po tim brodogradnjama, građevinama i tako to. Ali tuđina je. Ja sam odlučio da idem, da se vratim u svoj rodni kraj. Kao to se osjećam da sam najsigurniji i da mi je najljepši. Jesi za kavu jednu? Baba malo voli, evo kava. Nije to kava, to je piva. Baba malo voli popiti, zapaliti. Pa dobro, eto onda da nazdravimo, živjela. Ajde onda živio. Sve krivice rodilo ti grožđe, reci sinu da večeras dojde. Djeci sinu da večeras dojde. Mola, huć. Ne slušaju vas nešto? A? Ne slušaju vas nešto? Neće, kad ima neko sa mnom, neće oni meni doći džabe. Neće. Sad smo na gromilama zvani. Vuković. Blago evo dobro ranim i čuvam. I tako to. To je moja profesija od rođenja pa do umrljenja ću je čuvat. Eto ti, dok ne umre. Dobro, lijepo je to, ja? Ma, pa lijepo je, mora se nešto raditi. Mora se nešto raditi, džaba je, lijepo je. Pa čuje da sam mlad, ja ne bi tražio drugoga posla. Nikakva. Ne. Ne bi. Držao bi sad da sam mlad od jedno 30 godina, sad s Božjom pomoći imao bi jedno 500 najmanje ovdje. Ima kud past, imalo bi se šta i nakosit. Evo i da su dobre, vidiš, dobre su svejedno ni orvas koji ne mere bolje naraniti, nijedan nego i ovdje što se more naraniti, ali nema, ostarilo je se. Preko Zavodica bliže nam je vam gore, do Vikendića. Poljanci, da. Uvijek ima snijega po 1,5-2 bude da bez džipova ne vreš makiti, razumiješ. Nemaš malo auto ti je ovdje mrtvo skroz. Na posao isto džipom, a? Malo posao džipom idem kad je loše vrijeme, kad je kiša, kad je snijeg, ovako stariji od moje žene, Bog te tvori. Žuću, upadem žuću. Tamo vešpet glasinje. Eno, preko brda je tamo Tomislavgrad, Livno, Kupres. Ovdje mi tu znamo i dojdemo, roštiljamo, tu snijeg bude veliki do 1. maja. Ujedno pivu ladimo, zajebajemo se, šta ćemo? Pa evo te, život je taki. To je moja bungalova, vikendica. Sve vrata načiniti još. Moraš i ovdje prekoračiti lažno. Tu je to moja vikendica. Ovo smo radili još prije rata. U Brnićima, gdje ćemo biti. Evo radim u rudniku sada, malo kod kuće i to je to. Ova kuća mi je drvena, to mi je Božji dar. Priroda dala. To smo ja i brati radili kad smo došli vam gore.
nema šta. Donacije tražio, pisali donacije, nisu dali, onda sam odlučio ovo drveno da napravim i nema šta. U Melni se nalazimo, opština Dobraće. Tu sam rođen, odrastao. Trenutno sad kako sam u penziji, vratio sam se iz Slovenije tu i nazad. Živimo, ja i žena, sami. I tako bavimo se sa čišćenjem njiva, uzdržavanjem puta, malo i tako radimo koliko se da. Melna je nekada bila Melna, sad nas je malo je se vratilo i što je se vratilo sve je staro, nepokretno, svak treba pomoć, ne da bi moraš očekivati da bi ti neko nešto pomogao i takve stvari. Malo je povratnika i ovo što je se vratilo, svake godine manje jer neko umrije, kuća po kuća se zaključava i tako. Još bi se možda i vratila, su bolji uslovi, ali nema uslova, nema prijevoza, nema škole, nema puta i u tome je stvar. Da. Jednostavno iz razloga niko ne voli da njegovo propada, da zarašća, da se ostavlja, a i jeftiniji je život, jednostavno to je, daleko jeftiniji. Najbolje ovdje. Meni dolaze Slovenci kao turisti tu i prenoće po 2-3 dana budu. Prvi put kad dođu, ne oduševe se, drugi put kad dođu, onda oni bi onda da idu i na Laž, da idem sa njima, da idemo na Ugar, da idemo na izvore i takve stvari. Pa lijepo je, mislim, što priroda, što je najvažnije, priroda je još koliko toliko čista i održljivo je tu. Manjka nam ti putevi da su bolji, da se može češće doći, otići, trgovina i takve stvari. Voda. Pa dobro, fino mi je. Imam 4 dice, fino mi je sa svojim čovjekom i radit moram i di sam god. Bez rada nema života. Šta, meni je najbolje ovdje. Stvarno? Pa jes, ne bi nikud išla. Nikud? Ne bi nikud. Ne merem krave ima zato što nemamo vode. Nemamo vode svoje, to nam je najgore. Da je imamo vodu, da nam hoće načelnik vodu dovesti, imali bi i kravu. Uvjeti su surovi. Surovi su uvjeti. Ja sam davno rekao, evo sad se to već potvrđiva da su ove 2 godišnja doba za razliku od drugih. Znači imamo ljeto i imamo zimu. Tako da je u jesen odmah, znači u tom 10. mjesecu iz ljeta mi pređemo u zimu, a evo ovdje sad u 5. evo sve do ovih dana je bilo znači i hladno i čak prije 10 dana je ovdje snijeg propadavao, tako ono, kad liku u Hrvatskoj uhvati je Pougarje. To ti je selo Milaševci. Eto vidiš, što je to? Nemam šta pričati. Je li dobro za život mjesto? Nekad je bilo, samo sad nije. Nije? Sad nije. Kako to? Pa nije, eto. Šta vam fali? Narod odlazi. Šta ne fali? Evo kuća prazni koliko ti duša želi. Prazni, a? Prazni. Nema ljudi? Pa nema utečene, nemaju uslova za život. Nemaju, a? Nemaju. Volila sam da sam ovako sa njima besprekidno. Sad šta će, malo budu, možda mjesec dana i ono odošli opet da pojdu u školu i ja opet ostajem. Opet mislim za njima kad ću koje vidjeti. Opet, a? Da. A ne mogu tu živjeti, a? Pa ne mogu, kako će živjeti? Škola ne radi, šta će? Ovdje su dolazili 2005. Amerikanci i tu su oni napravili školu i tu je se mislila održavati nastava, ali to je sve propalo i ništa od toga. Kao što vidite, tu je sve zaraslo i ništa. Kako to da ništa od toga? Pa nije bilo djece i nije jednostavno uspjelo. Ovo teritorije Pougarje, to je isto pripadamo uz rijeku Ugar, Pougarje. Zapravo mi smo, ovi što su uz Ugar, oni su Pougarci, po Ugru naseljeni. To je vjerovatno, to je to. Ovo je zadnji dio Pougarja, mi smo i najdalja točka Pougarje. Šumske mašine za izvlačenje šume iz... Tako.
Pa bavimo se po šumi, sjećemo, izvlačimo šumu i to. Po teritoriji Ajsa, Dobrotića, Vakufa, tako to na ovome prostore. Malo se uvijek bavio, ja sam čitav život bavio s privatnim poslom, nisam nikad bio u firmi. Uvijek sam bio privatnik i tako to, eto. To me i vuklo na neki privatluk, na nešto, ali eto, tako. Dobro, i kako ide? Pa, kako? Ne ide baš, niđe dobro, ali eto. Dobro, ali jel se može živjeti od toga? Pa mogu se živjeti da ima ono redovno posla i da čovjek ima posla u cijelu godinu da se angažiran, da se radi, da se nešto zna, dešava, je, tako. Pa sad smo trenutno u selu Bunaru. Evo, bavim se poljoprivredom, trgovinom i tako. Pa ima jedno 3000. To je puno. Pa dobro nije, to je tamo za mene i za moje trgovine. I otvorio sam trgovinu, onda sam vidio da mi je potreba i za nekom poljoprivredom. Pa nezgodno mi je bilo ostaviti, imam ovdje veliko imanje i nezgodno mi je bilo to ostaviti. Djeca su podrasla, tako da mogu voditi te trgovine, a nisam se htio dalje proširivati što se tiče trgovina, nego sam krenuo evo gore da malo zaštitim svoje imanje, tako da ne bi džaba bio. Evo, odlučio sam da se bavim malo poljoprivredom. I krave muzare, to bikova i tako. Ima malo svinja, malo koza, držim za sebe tu. Igrom slučaja što se narod raselio, tako da ima